Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose kwisi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Tuni ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki 27 z'ukwezi kwa mbere. Leta y'u Rwanda yavuguruye ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, abakunda imikino bemererwa kugaruka ku bibuga ndetse n'ibikorwa by'imyidagaduro birakomorerwa. Kuki bikozwe? Turi munsi y'abantu 25 ku bantu 100 banduye, aribyo bigaragaza ko dushobora kubana nayo, ibikorwa bigafunguka nk'uko byari bisanzwe. Icya kabiri ni uko yagiye igaragaza ko abantu benshi bakingiwe nabo bataremba ngo babe bazahara. Imyuzure yatewe n'imvura irimo n'umuyaga ukomeye wiswe Ana ikomeje kwangiza ibintu mu gace ka Afurika y'Amajyepfo. Perezida Lazarus Chakwera wa Malawi yatangaje uturere tumwe tw'igihugu nk'utw'amage. Muri Madagascar abarenga 40 bapfuye. Uyu munsi nakaruhuko mu mikino y'igikombe cy'ibihugu bya Afurika CAF, ariko ariko turajya kureba uko bimeze kuba maze kubona itike ya kimwe cya kane. Tubafite n'ikiramico runana, ibi biganiro biwe na Marike Niyonkuru. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu burasirazuba bwo hagati. Igisirikare cya Jordania cyatanze gasopo ko kizagaba igitero gikomeye ku bantu bakwirakwiza ibiyobyabwenge ku buryo butemewe n'amategeko, nyuma y'uko 27 biciwe bagerageza kwinjira ku mupaka bava muri Syria. Igisirikare cyavuze ko abacuruza ibiyobyabwenge bashyigikiwe n'imitwe yitwaje intwaro bagerageje kwinjira muri Jordania ku mipaka myinshi mu gihe cy'inkubiri y'umuyaga ukomeye cyane urimo n'urubura. Nta makuru y'abakomeretse mu ngabo z'umutekano za Jordania. Mu bihe byashize ariko abategetsi bafashe ibiyobyabwenge birimo nka ibyitwa amphetamine, Captagon bihishe mu makamyo ya Syria yajyaga mu bihugu byo mu Kigobe. Jordania ivuga ko habaye izamuka cyane ry'injiza ry'ibiyobyabwenge rikorwa n'abarwanyi bo muri Syria bafitanye isano n'umutwe wa Kisilamu muri Libani wa Hezbollah. Ihakana ariko kugira uruhare i Hezbollah. Mu Rwanda leta yavuguruye ingamba zariho zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, abakunda imikino bemererwa kugaruka ku bibuga ndetse n'ibikorwa by'imyidagaduro birakomorerwa. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko isanga ubwandu bushya butakiri ku rwego rwo hejuru cyane, ndetse ko n'abantu bashobora gutangira kubaho ubuzima busanzwe nubwo virusi ikiri mu gihugu. Ubwo rero byinshi mu bikorwa byadohorewe, ariko ibintu bishobora kuba bigiye gukara cyane ku bantu batarahabwa urukingo. Kuri ubu kuba umuntu yarakingiwe ashobora kwemererwa kujya mu bikorwa byose, ariko utarakingirwa hari ibyo ashobora kutazabona. Inkuru irambuye tubaza umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutse uri i Kigali. Igikomeye mu byemezo byafashwe n'inama y'abaminisitiri yarayiteranye ni ukuba abakunzi b'imikino bongeye kwemererwa gusubira ku bibuga. Amasaha y'ingendo yongerewe, abantu bemererwa kuba bari hanze hagati ya saa 10 za mu gitondo na saa 6 z'ijoro. Imodoka zitwara abagenzi nazo zemerewe gutwara abantu ku rugero rw'100% by'ubushobozi zifite. Abagana insengero nabo bemerewe kwinjira ku rugero rwa 75%, kimwe n'ubukwe bwemerewe kwakira abantu nk'aba mu gihe ibirori byabereye ahafunguye. Byagenze gute rero ngo habeho uku kudohora? Dr. Taxise Mpunga ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima. Uyu munsi turi munsi y'abantu 25 ku bantu 100 banduye, aribyo bigaragaza ko dushobora kubana nayo, ibikorwa bigafunguka nk'uko byari bisanzwe. Icya kabiri ni uko yagiye igaragaza ko abantu benshi bakingiwe nabo bataremba ngo babe bazahara. Ariko niyo turebye no kwa muganga no mu bitaro, ntabwo dufite abarwayi benshi bagiye mu bitaro, bitanga icyizere ko ibintu bishobora gufunguka kandi abantu bakabana nayo. Uko bigaragara ubuzima bugiye koroha muri rusange, ariko buzarushaho gukomera kuri bakeya batarahabwa urukingo. Ntibazemererwa kugera ahahurira abantu benshi nko mu modoka rusange, insengero ndetse n'amahuriro nk'ubukwe. Ni ubuhe burenganzira rero
utarahabwa urukingo azaba asigaranye. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi: kujya kwa muganga kwivuza ni ibyihutirwa, ubuzima ni ubuzima. Turashishikariza abantu kwikingiza bigatuma bashobora kujya kuri serivisi zose bashaka. Minisiteri y'ubuzima iravuga ko abantu bujuje nibura imyaka 18 kuzamura bamaze guhabwa urukingo rwa mbere ku kigero cya 96%. Abamaze guhabwa inkingo ebyiri aribyo byafatwaga nko gukingirwa byuzuye baragera kuri 83% by'abagomba guhabwa urukingo bose. Kuri ubu icyiciro cy'abaterwa urushinge rwa gatatu rwitwa urushimangira baracyari 2% gusa, nubwo bitaraba itegeko ryeruye mu bigo bimwe bya leta ngo hari aho baba baratangiye gusaba urukingo rwa gatatu ku bantu bose babagana. Dusubire mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Inyeshyamba ziyobowe n'abakurde ingabo za Siriya ziharanira ubwisanzure ziravuga ko abarwanyi bagera kuri 90 muri gereza yo mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Siriya batarashyira amaboko hejuru kabone nubwo hari imirwano imaze iminsi. Aba barwanyi bari bavuze ko ejo hashize kuwa gatatu bari bongeye gufata ubugenzuzi bwuzuye bwa gereza iri ahitwa Hasaka. Abarwanyi b'umutwe wa Islamic State bateye gereza kuwa mbere kuwa kane w'icyumweru gishize. Abafungwa bagera kuri 200 n'abarwanyi bari kumwe ndetse n'abarinzi b'abakurde 30 barishwe. Umuvugizi w'izi ngabo yasabye abarwanyi basigaye guhagarika imirwano bakitanga. Iyi gereza ifungiwemo abantu bagera ku 3,000 bakekwa kugira isano n'umutwe wa Islamic State. Tugaruke mu gace ka Afurika mu karere k'amajyepfo yayo. Imyuzure yatewe n'imvura irimo n'umuyaga ukomeye cyane wiswe Ana ikomeje kwangiza ibintu mu gace ka Afurika y'amajyepfo. Perezida Lazarus Chakwera wa Malawi yatangaje uturere tumwe na tumwe tw'igihugu nk'utw'amage. Abantu bagera kuri 19 bapfuye ndetse hashyirwaho n'inkambi zo gufasha abandi babarirwa mu bihumbi bakuwe mu byabo. Amashuri mu murwa mukuru Madagascar Antananarivo yahinduwemo uburaro bw'igitaraganya ku bantu barenga 100,000. Abategetsi baravuga ko abantu 41 bapfuye kubera inkangu. Muri Mozambique habaye impfu zigera kuri 18. Minisitiri w'intebe yasabye inkunga mpuzamahanga mu gufasha guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere. Mu gushaka kumenya uko ibintu bimeze muri ako karere navuganye na Denis Bariyanga, n'umunyarwanda akaba n'umuhuzabikorwa mu muryango mpuzamahanga w'ubutabazi Croix Rouge akorera muri Madagascar. Ubu ngubu kuri uyu munsi turavuga uturere 10 kuri 22 tugize igihugu cya Madagascar, twose tumaze kwibasirwa n'iyo mvura y'amahindu ivanzemo n'imiyaga bigatera imyuzure ahantu henshi. Nka raporo yagaragaye ejo iturutse mu kigo cy'igihugu gishinzwe gucunga ibiza, tugaragariza ko abantu 41 bamaze kwasiga ubuzima, abantu 110 bamaze kwibasirwa n'icyo kiza, ndetse muri bo 71 bamaze guhunga bava mu byabo. Abo rero bari mu icyo twita inkambi z'agateganyo zagiye zitegurwa na guverinoma. Izo nkambi zimaze kugera kuri 90 zirimo abo bantu bagera ku 71. Muri Croix Rouge murabona ibyo abo bakozweho n'izo ngaruka bakeneye murimo mugerageza kubafasha n'ibiki? Ikintu cya mbere tugerageza kubafasha kubera ari mu bihe by'imvura, imiyaga, imbeho, ni ukubafasha kubaha ibiryamirwa, ibiringiti na matela n'amahema aho bashobora gusasa kugira ngo babone uko barambika umusaya. Icya kabiri ni ukubabonera ibyabatunga muri iyi minsi bavuye mu byabo, ndavuga ibiryo. Ahangaha abaterankunga benshi bo mu gihugu imbere barimo barakusanya bazana ibiryo n'ibyo kunywa bishyushye kugira ngo bunganire abaturage. Ariko nkatwe noneho nka Croix Rouge ibindi by'umwihariko turimo gufasha abaturage, turimo gukora ibikorwa by'ubutabazi bw'ibanze, ko harimo abagenda bakomereka, harimo n'abagenda bahungabana mu buryo bwihariye, tukababa hafi. Ubu twamaze no gutegura uburyo bwo kubafasha mu buryo bwo kubaha amafaranga, kuko amafaranga niyo atuma yenda bashobora gukemura ibibazo byabo by'ibanze, fasha gusana amazu igihe baba basubiye iwabo, ndetse byabafasha no kuba bagura ibyo kurya igihe baba basubiye mu ngo zabo mu gihe bakisuganye.
Iyi ni BBC Gahuza Miryango urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri BBC Gahuza.com cyangwa kuri Facebook Live mu buryo bw'amashusho. Ndi Prudence Njumva mu kanya turagaruka ku makuru arambuye saa 1:21 mu Rwanda no mu Burundi. Hano mu Bwongereza i London ni saa 11:21. Uburusiya bwavuze ko hakiri igihe cy'ibiganiro ku kibazo cya Ukraine mu gihe ingabo zabwo nyinshi zikiri ku mupaka w'iki gihugu. Mu kugira ibyo bavuga bwa mbere nyuma y'ibaruwa yoherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragaza umurongo wa Washington, Kremlin, ibiro bya Perezidansi y'Uburusiya byavuze ko ibyo busaba by'ingenzi ku mutekano bitasubijwe. Ariko umuvugizi wa Perezida Dmitry Peskov yavuze ko gufata umwanzuro byihutiweho bidakwiye. Umunyamakuru wa BBC uri Moscow yavuze ko icyo Uburusiya buzakora kizafatwaho umwanzuro na Perezida Vladimir Putin. Amerika ntiyashyize ahagaragara ibikubiye muri iyo baruwa yageneye Uburusiya. Abadiplomate bo mu bihugu by'Uburayi bihuye na Batalibani kuganira mu kibazo cy'ubutabazi bwihutirwa mu gihugu bavuze ko bazagura ibikorwa by'inkunga. Nyuma y'inama y'iminsi 3 yabereye muri Norvege muri iki cyumweru, intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu byinshi by'Uburayi zatanze itangazo rivuga ko iyi nkunga igomba gushingira ku kuba Abatalibani bazubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu. Inkuru ya Warren Bull muragezwaho na Prime Ndikumagenge. Kuwa gatatu umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze yuko abarenga 1/2 cy'Abanyafghanistan bahanzwe n'inzara ku rugero rwo hejuru. Imiryango imwe ikaba igeze aho isigaye igurisha abana kugira ngo ironke ibyo kurya. Mu itangazo izo ntumwa zavuze ko zavuganye ingene hovanwaho inzitizi ku mfashanyo yo kubuza ko ibyankenerwa bibura rwose muri Afghanistan hamwe no kuvyura ubutunzi bw'icyo gihugu bugeze ahatemba. Kimwe mu bibazo bikomeye ni ukuba Abatalibani borekurirwa gushikira ubutunzi buharurwa muri miliyaridi 5.5 z'amadolari bwafatiriwe mu bihugu byo hanze. Abo baserukiye ibihugu byabo bavuze ko bokeje kandi igitutu Abatalibani kugira ngo bahagarike ifungwa ry'abaharanira uburenganzira bw'abagore hamwe no kuburabuza ibinyamakuru. Umucamanza muri Scotland cyangwa Ecosse, kimwe mu bihugu bigize ubwami bw'Ubwongereza, yavuze ko azemera ko Abanyakenya bakora mu mirima y'ibyayi babarirwa muri magana bazarega kimwe mu bigo bikomeye ku isi mu musaruro w'icyayi. Abakozi barimo abakorera cyangwa bahoze bakorera Finlays, ikigo gifite amashami menshi cyashinzwe muri Ecosse mu kinyejana cya 18. Bavuga ko uburyo bakoramo mu mirima y'icyayi muri Kenya bwangije ubuzima bwabo cyane cyane imigongo ndetse n'amajosi. Bari rero kuregera indishyi mu rukiko rwo muri Ecosse, ariko Finlays yanga iki kirego ivuga ko ibirego byose byagombye gukemurirwa mu nkiko zo muri Kenya. Reka noneho tujye ku mikino y'igikombe cy'Afurika kibera muri Cameroon. Misiri yaraye isezereye Cote d'Ivoire, naho Guinea Equatoriale isezerera ikipe ya Mali bitunguranye. Uyu munsi nejo ni ikiruhuko cyo gufasha amakipe kwitegura muri kimwe cya kane iteganyijwe rero kuwa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Inkuru irambuye yuko bimeze twayiteguriwe n'umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana uri Yaounde. Cote d'Ivoire gusezererwa na Misiri ndetse na Mali gasezererwa na Guinea Equatoriale ni ibintu bisa nk'ibyatunguye benshi bakurikirana iyi mikino y'igikombe cy'Afurika, ukurikije uko amakipe yasezerewe yari yitwaye mu mikino yo mu matsinda. Ku mikino yombi byasabye gutegereza iminota 120 kuko iminota 90 isanzwe yarangiye amakipe anganya ubusa ku busa, ndetse n'iminota y'inyongera ntiyagira ikihindura. Guinea Equatoriale yatunguye Mali iyisezerera kuri za penaliti 6-5. Ku mukino wahuje Misiri na Cote d'Ivoire, Mohamed Salah niwe winjije penaliti ya nyuma yahaye intsinzi ikipe ye. Ni mu gihe Eric Bailly ukinira ikipe ya Manchester United yari amaze kuyishyira mu ntoki z'umunyezamu wa Misiri. Nyuma y'uwo mukino, umutoza wa Cote d'Ivoire Patrice Baumel yavuze ko agereranyije umukino amakipe yombi nta yarushije indi, byari 50-50, kandi ko yafashe umwanya wo kwihanganisha abakinnyi be, cyane cyane Eric Bailly wahushije penaliti. Eric Bailly yarababaye cyane, namusanze yashavuye arira cyane, ndamuhobera ndamuhumuriza nturi intwari kuko ibyo wakoze muri iyi mikino byari bihambaye, kandi intwari mu mupira birasanzwe ko zihusha penaliti. Namuhaye ingero nyinshi,
iyo utsinzwe kuri penaliti kenshi ubura icyo uvuga, ni amahirwe make. Njye sinzi akazoza kanjye, ndacyatekereza kuri uyu mukino. Nkeneye nk'iminsi 2 cyangwa 3 ndebe uko bizagenda, ariko mu mupira niko bigenda, nta kibazo mfite. Imikino ya kimwe cya kane iteganyijwe mu mpera z'iki cyumweru kuwa gatandatu. Gambia izahura na Kameruni na Burkina Faso ikine na Tunisia, naho ku cyumweru Misiri izakina na Maroc, Senegal ikine na Guinea Equatorial. Imikino rero ikaba igeze ahakomeye cyane hano kuri BBC Gahuza Miryango. Tugeze ku isaa 11 zibura iminota za moya zibura iminota 15 mu Rwanda no mu Burundi. N'umwanya w'ikinamico urunana. Petero byamukomeranye. Honore niwe noneho ngo afite gihamya yuko nyirabukwe nyirabazungu ari umurozi. N'urunana. Obama mereza hano. Ariko sesana. Bararijyanye kere. Bararijyanye. Bararijyanye sha, bararitwaye. Ubaye iki ushambe we? Ubaye iki? N'index kandi ukumenya amazi. Iki? Nitwabishakaga mama. Nako nike rero nshikuje igikombe maze amazi ahita mumenekaho. Ariko rero bushombe niwe witeje ibibazo. Niki cyatumye usinzirira mu ruganiriro? Reba abana bakumenyaho amazi, habuze gato ngo ameneke mu byo wakoraga. Ibyo si byo bimbabaje kankwa. Ubabajwe n'iki? Mumugire telefone yanjye iri ndebe ku isaha. Yebaba we bo bibaye sangahe koko. Ariko aracyari kare papa. Aracyari kare se shaho umwana wanjye. Urabona butanyereyeho koko wa mwana we. Sayine biraba bise birangiye kuko mana we. Hita ukarabugende none hareba. Mfaka manzi di. Nse ndagenda ibyo nakoraga ntabirangije. Kwibitutse byantwaye rwose ntarabirangiza ntarabitunganya neza, ubwo urumva nagenda none ahanga. Ni ibiki ngo ngufashe papa? Yewe. Umfashe se shaho wa mwana we wabishobora. Nyamara niba ari imibare ndayizi cyane, ibonamo n'amanota meza. Iyo ubona nanditse aho ngaho itandukanye niyo wiga shaho ba. Va mu magambo rero ugire vuba nanjye ngiye kugutegurira imyenda uri bugende wambaye. Mwese mu nsengero rero amasaha namfate. Koko yisaha batanze igeze nta kindi bongera kwakira. Turagusengera papa. Reka none hongere vuba. Obama. Karame. Mbere yo kujya kwiga shaka umugozi mwiza usiguziritse iriya mbwa. Banzirikira imbwa kubera iki kankwa? Bayizirike bakomeza ahubwo. Sinshaka ko nusohoka ikurira cyangwa ngo guherekeze nkuko bisanzwe. Ngwiki? Kubera iki? Kubera iki iragutera umwaka ubushobo. Kankwa ibyo bavyumvise. Niyo wumvise ayimbwa itera shebuje umwaka koko. Uvuze ngo iki Kareme? Nk'ibyawe binyobera buri munsi Honori. Nawe se naye nishimiye rwose kutazi buzindukuruka. None urinyabya buri kanya ujya no kwihagarika. Si ibyo gusa, ahubwo se mfite ibunture mu bwiherero. Iyo sereri koko yandekeye umugore. Icyo nzi yandakizi Kareme, kandi nawe narakikubwiye. Ariko mama. Nsigira ati Kareme, nsigira ati rwose niba ushaka kumbaho mitike njye kwa nyogokuru umubwiye ikibazo cyanjye. Niwe wenyine wamfasha guhangana n'uburozi bwa mabukwe. Ariko rwose Honori, ubu nzakora iki ngo wumve ko mama rwose atari Uracyabihakana Kareme? Uracyabihakana kandi ibimenyetso byabyo byigaragaza. Ibimenyetso bigaragaza ko ari mama wakuroze se? Bigaragaza ko ari umurozi kabombo. Urumva uyu hanura n'ibisiga mu kirere. Cece Honori, wigeze ubona hari igisiga rwose cyaguye wacanga mu rugo ku buryo uvuga ngo mama ngamanura ibisiga mu kirere koko? Ariko ushobora kuba nta makuru ufite Kareme, ntayo ufite rwose. Amakuru arebana n'iki? Avuga ko mama watemerewe kuzongera kwinjira mu kiliziya kubera uburozi bwe. Ngo iki? Niko bimeze da, baramwirukanye ngo ntazongere kuhakandagira. Umenya n'inzira inyura ku kiliziya atemerewe kuyinyuramo Kareme. Kandi nta kindi bamujijije uretse kuroga kwe. Wibeshye Honori, wibeshye. Ndabeshye se ngo ubimarire iki koko? Ayo makuru wayakuye he koko? Nyansanze hano mu rugo. Nyine nzi ko urwaye utava hano. Ibyo uvuga wabwiwe n'iki? Erega inkuru mbi ni nk'inziza ntibiyobekana Kareme. Sinshaka amagambo Honori, cyane cyane amagambo nk'ayo rwose yo guteranya abantu. None se mugabo wanjye, uw'amaso ntaguha? Ko
kuzi ko mu buzima bwa Musafiri atajya asiba misa ya mu gitondo aya masaha akaba yabaga yazindukiye mu misa ubu arakora iki mu rugo rwe? none se kuba atagiye mu misa bivuze ko yirukanwe? umva Kareme, urabizi neza ko umukecuru adashobora gusiba misa keretse nyine iyo yarembye, kuko niyo arwaye bisanzwe rwose asindagira akajyayo. umva ibi biranyobeye rwose, uko muzi ntajya yisiba. none ariko se koko urabizi neza ko yahisibijwe nuko rwose yirukaniwe kuroga koko? yebega Felicien niko hariya ngo ntiwicara. yewe sinicara ndihuta Rureme. none se uje kurahura sha? oya kwari kubabwira amakuru ya Mutesi n'umwuzukuru wanyu no kubabaza impamvu mwadutereranye, nibyo gusa nta kindi kingenza. niko se Felicien? Karame, ubwo ko kurumva nta soni kuza hano uzanywe no kudusiganya mushiki wawe koko? uti kumubasiganya? niba mushiki wawe yararangaye rwose bakamutera inda urumva bindebaho iki ngewe koko? ntacyo bindebaho rwose nuko bimeze. abakobwa banyu muba mugomba kubaganiriza bakamenya kwirinda rwose sha. mbese amakosa ni aya mushiki wanjye? yo namwe mwararangaye rwose sha. kumbe niyo mpamvu naje nkababwira ibibazo afite mukica amatwi. yebwa sha Felicien, rega ntabwo nishe amatwi, narakumvise rwose nk'umubyeyi. nubwo ntacyo nabikoraho rwose ariko mwihangane. umva rero nkubwire Ruremesha, narabihanganiye bihagije. Mutesi yarware ku kigo nderabuzima tumwitaho twenyine, ubu ari mu bitaro kandi arwaye indwara itavurwa ku buryo bworoshye. ari we ari n'umwana yabyaye, kubitaho birabasaba amafaranga. ndabyumva ko bitoroshye pe. urabyumva ariko ntushaka kugira icyo ukora. urumva atari ukuntererana na Rureme? mbwira. oya ntabwo nagutereranye da. iyo umwana bamuzima Mutesi bari kumusezera agataha, none kubera ko umwana atameze neza bagomba kuguma mu bitaro. ibyo byose bisaba umwanya n'amafaranga. kwivuza ndabizi biravuna mwana wa. ubwo natindaga mu bitaro twarabyaye umwana utagejeje igihe sha narengeye kuzasara mba nkuroga. ko wumva ubizi se ko bitoroshye, kuki mudashaka kudufasha? ubonye ngo n'igihe Petero yagereye hajyeho n'amaboko masa koko. wiyambwira iriya mbwa ngo ni Petero irambwebwe gusa. Petero ariko n'umwana wawe Rureme, niyo mpamvu mugomba kugira icyo mukora ku bibazo yateje mushiki wanjye. umva rero Felicien nkubwire rwose, Petero nibyo koko ni umwana wanjye simbihakana, ariko mugutumyeho ugende umubaze niba mu byo namutumye naramutumye umugore n'umwana. nta mugore n'umwana namutumye mba nkuroga. Petero namwohereje kwiga nta kindi namutumye. ibyo byo kuza mumbwira ngo umugore ngo umwana ntibindeba rwose, birareba Petero ku giti cye. ibyo uwo mukobwa akeneye n'umwana mujye mubibaza ku giti cye Petero, apana Ruremesha. nuko mbwiye Rureme? nuko mvuze nitwa Ruremesha Gaspard. urakoze kumbwiza ukuri. nta kindi nongeraho. gusa njye icyo nashakaga nuko imiryango yombi dufatanya tugakemura ibibazo abana bacu bateje nta rwasereri bayeho. ariko niba mutabishaka ubwo biraba ibindi nyine. ngo iki? nari naraboroheye, ariko ikigaragara ntimwabibonye. ubuzima bwa mushiki wanjye umuhungu wanyu yagize kuriya mugomba kuburyozwa, byaba ngombwa umuhungu wanyu akabihanirwa. ngiki Felicien? yego niho uri hano muri aya masaha Kareme? ni ngewe mama. kutakoze se byagenze bite? mbonye nta bakiriya mfite, ndavuga nterekanye rukiranganze nkubaze niba amakuru numvise ari impamo. amakuru wumvise? yego mama, ngo bakubujije kwinjira mu kiliziya. barambujije mwana we, n'uyu munsi rwose nazindukiyeho karengerayo mbere y'abandi, ariko n'ubu barambuza. ariko biruhirije ubusa sinavuyeyo ndirimba Imana yanjye inzira yose, kandi kuva kera kose twigishijwe ko Imana ibera hose icyarimwe. mama ubwo nta n'isoni koko? kuroga kugeza ubwo uhagarikwa mu kiliziya koko? umaze kuroga bangaye? ayo magambo uvuga wayakuye he Kareme? si wowe ubwawe unyemereye ko bakubujije kwinjira mu kiliziya se? niba barambujije se bihuriye he no kunyita umurozi? jyewe nyirabazungu kiri Mesiya? none se niki cyatumye bakwirukana? bambujije kubera ko ntikingije coronavirus. ibyo byo kuroga wabikuye he wa mwana we? ariko abantu b'Inyarurembo bazi kukuririza inkuru no kuzishyiramo umunyu koko. wumva njyewe bambajije icyerekana ko nakingiwe ndakibura, barambwira ngo hagarara hariya ku ruhande. urumva ndahahagarara, hashize akanya barambwira ngo hariya ku kigo nderabuzima bari gukingira, ngo nyarukirayo bagukingire. mpita mbyanga ndigarukira mu rugo.
none se ubundi kuki udashaka kwikingiza koko mama kare wowe bifitiye akamaro urabyangiriye umva yewe ngo n'igihe bifitiye akamaro ni wowe rwose kuko ni ukukongera ubudahangarwa bwo guhangana na korona virusi. Ikindi wangiye kwinjira mu rusengero ejo uzangirwa kwinjira mu isoko n'ahandi hose hahurira abantu benshi. mbabarira cyane rwose Kareme rwose nitinyira urushinge kandi rega n'izo nkinga sindazishira amakenga. Ubu se twebwe ko badukingiye ubona twarabaye iki koko mama? Ko umuntu wakingiwe yanduye covid ataremba, uwahawe urukingo ntarembwa na covid nk'utarakingiwe mbese ni muzahaza. Urumva? Kandi numvise kuri radio bavuga ko umuntu wakingiwe covid 19 aba hawe ubudahangarwa ku buryo umubiri we ushobora guhangana nayo mu kigero cya 99%. Aha nibishaka bizaba 100% Kareme ntinya urushinge ngatinya n'inkingo. Wishaka kunyemeza ibitandimo iyo ubona nemera gusiba misa warabyirutse usanga nyikunda ntuheba koko. kandi nanga ko wicisha umuntu amatsiko busho ubwo wambwiye koko. ariko se urajya nkubwira iki koko? ko wabonye akazi nyine mite ntera indirimbo. none se Kankwa ubwo urumva twajya gutanga ibiciro byo gupiganirwa mu isoko tukahava tuzi n'ibyavuye mu isoko koko? kubera iki? kuko bagomba kubanza kubyigaho nyine. ubwo se unkangiye iki koko? uzi ko uturutse mu irembo n'akavugirizo k'ibyishimo nkagira ngo byakunze. naho hari icyizere ariko ibiciro natanze ntibyari yanitse cyane. ikindi hapiganwa abantu bakeya. isoko ryo kubaka buriya bwiherero rwose bashobora kurima pe. ariko rero ubuvuyeyo bakaguhaye warizura enjeniyeri umaze kubigiramo gisupuresi. ngo giki? ngo giki Kankwa? uburambe se sibwo bita gisupuresi bushoboka. ni experience cyangwa experience nyine da ntabwo ari gisupuresi. mbavuga ko mbonye sineze uranteye ariko urayifite nyine bagombaga guhita bakaguha. gutanga isoko bisaba ubushishozi Kankwa. bagomba kwitonda bagahitamo neza umuntu uzabishobora kandi ntibizatinde kuko nyine ubwiherero bashaka kubaka buriya nyine burihutirwa kuko ubundi bumaze kuzura. ibintu bagiye kwihererana ndabitinya bushoboka. kubera iki? ni ukubicungira hafi batazatanga ako kazi kandi tugakeneye cyane. muranda bikurikirana Kankwa. ubikurikiranire hafi bibaye ngombwa umuntu yagira icyo akora ariko ntibakagutware da. ngo icyo akora? icyo akora kikise kandi kunatanze ibyo bansabye byose Kankwa. abantu b'ubu ntubazi wabona bari kukubwirira aho ko ugatsindiye ariko bakicisha hirya no hino kuko hari ikindi bashaka. Kankwa ushatse kuvuga ko bashaka ruswa se? iryo jambo ntirikivugwa bushobora uramenye basigaye babyita gutanga akantu. Kankwa iryo ni ikosa nashobora gukora. ariko ndabizi neza ko ruswa ari icyaha gihanwa n'amategeko ku wayitanze n'uwayihawe. nzayirwanya nivuye inyuma rwose nanayigendere kure. reka nkwihorere bushoboka wagira ngo ntuzi aho isi igeze. ndahazi. ntujye wumva bavuga ngo nta cyubu cy'ubusa. ariko pete ibyo urimo ni ibiki? ko ibintu byose byo mu cyumba cyawe ndeba wabitereye hejuru uri mu biki? ko mbona igikapu cyujuje imyenda uherekeje hehe? ufashe icyemezo cyo kujya mu bitaro kurwaza Mutesi se? oya mama ubu ndagiye. pete tuzi umbwira ibyo urimo ndabona ntazi ibyo ari byo. oya mama menya ko ngiye nta kindi rwose. none se uragiye ugiye he? aho amaguru anyerekeza niho njya mama kuko nanjye ubu simpazi. umva shyira icyo gikapu hasi pete urumva sobanurira neza ibyo urimo kuko ndabona bidasobanutse. mama aho kugira ngo mfungwe nagenda nkajya iyo ntazi aho nzagera rwose nzakoresha amaboko yanjye nzibeshaho. ngo ufungwa pete? mfungwe nyine. urafungirwa iki se kandi? umvara mu gitondo Felicien ntiyaje hano. yaje hano ariko ngewe ntacyo twavuganye nyine. namubonye yinjira hano ngiye mu murima nigumirayo sinirwa ngaruka urumva. senyabona rero icyo mbwira uriya mwana w'umuhungu nge niyo mpamvu mpita nigendera. yavuye arakaye cyane rero. reka da. kuko papa yamubwiye ngo azabage yifashe. ndagira nte? none undi yabishe ubu yafashe icyemezo cyo kumfungisha. ngo iki? niko bimeze rwose mama. Felicien yarakaye kandi cyane. byose kubera papa kandi. none rero aho kumfungisha reka nigendere mama reka nigendere. ariko se mwana wanjye uragenda urajya he koko? ko nta na mwene wacu mfite nibura ngo ndakoherezayo urajya he? noneho kugira ngo mfungwe sinapfa kugenda nkarorongotana.
ayiwe petero yerekeje he ubundi si ibyo yaketse ni ukuri koko ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico runana niba ari gufungura radiyo yawe nakubwira ko leta y'u Rwanda yavuguruye ingamba zo kurwanya covid-19 yemera ko ibikorwa bihurwamo n'abantu benshi nk'imikino byongera gufungurwa ariko abantu batikingije bakaba hari serivisi batazabona. Aya makuru ushobora kongera kuyumva kuri bbc.gahuza.com ukanahasanga andi makuru utabashije kumva no kuri radiyo. Ndi Prudence Yuva akoze kubana natwe kuri mugoroba.